ASDC Ratcharia Songin Ben Longle Pata Kasamara Putak Pirangkia Mai Kang Nipon ASDC Ratcharia Songin Ben Longle Pelang Ador Kepabat Aputak ASDC Song Japo Sarsing Ingling John Secretary ASDC Central Committee Ramsing Rohang XEM ASDC Central Committee in charge West Kor Bianglong Lapen Chandra Singh Dera President Kopli Constituency Committee Tomahin Pen West Kor Bianglong Phironia Long Pirangkia Mai Kang Nipon Angkoke Kedam Tanga Cheklo Nipain Ko Rapor ni Kor Bianglong Thomas Council Ahin Pen Revenue Department atum pen notification ke paklang ponaten ke non ke bang journey pen ke kwanzi longla mediura tum sorkar aphan kitu pon nangje putak ning ke podonde lapen ke kam ke don aputak pherang ke chatai long paklang pon rinti alang litomen kaningje pon alam the arjupon sina Western Bianglong District Committee, Yasimani Tuma District in charge, Hai, Marim Rohan Sanghu, and Little District Committee member, Hai Pusan Sindera Sanghu. Sejasemet pininitum Herangkia Mike Haponan Kogalam K. Bangelalo, the pinning and income 2023 and income, June Chipro Tarin Korapo, Carbianlo Autonomous Council Hinpen, Land Revenue Fixation Committee Hinpen, Jasemet, Longlea Menu Ador Kapapat, Taxi pininitum, Yazisia Song Hinpen, Ninkang Samse Langsi, pininitum Laban Sort Herangkia Mike Haponino. Lasi ini tu people sini kan sampai ma bangela hello jenon la bangso karbelo autonomous council dan kapang dakon akimi la bangso land revenue mat la bangso longley pata ke longley kan tu premium ka jomana ipalang itu keceterai la dak bangke lili tum ke theglong bang itu ke la garap tum ke la so ting ke puni lasi uson si puni ma dak government to value thik polo jase me town area pulutang te commercial land bangela tum lak ke par bigha Lason se ador ki thik pon second class long le bangke 9 lakh la pen ke third class bangke 8 lakh lason se lang itu ma long le value ador bangke thik pon lo la pen ke jasemet industry area agriculture area tani 7 lakh sa pen ke 5 lakh homestead lai bangke 8 lakh lason se lang itu hin pen thik pon lo la si la solong a premium alang itu hin pen thik pon bangke residential purpose plotang te 20% premium pini la long le settlement kan kasi 10 lakh selong yung si 20% premium pelutang te a premium that si lak ni leroko. Kasi la lak ni atang ka council long jumar dera pike long le ciri si apota ili tu memuni tung long le dedi. Lasi la bangke ili tu mak he pam taun nang dodunri karbi tu ke taun long do de der kat erno itu a polisi lo la bangke pusini tu mahin penjong itu. Lasi a details ke puli tu district in charge dulu ke hai rokan sahu alang limu pa place pona na sita daga kun itum ithek fulong ilitum rada pan town area pen ki plungji puja senda nona BJP government tum a bidikang lim pen ki claim pon ki thik pon long le a revenue la henlo je ciri si penalang lituma so revenue in town areas ki thik pon ganon town area blo the west car pen long ganon jiri kindeng jengkha la pen ke umla pher hamren dongka mukam boy thalang so long thok town area do west car pen long der Nasi daga bangke ciri si pen ning kali si along le revenue si paru krehini second class tu bangke suri si lapen third class tu bangke paru narke tason se alang itu mungkin pen tik pon lo lasi kitu kela garara tum ili tum ga khang taun ki tik tanga dim bela taun long du dam lok lason kali ili tum rong ruk chukim lo la soha war si taunang declare dun lok alam bangke kulute ili tum non mane phari si do tu kuson si aningkan wang ili tum suri pho ciri si long le aribinu kitu po la sila bangke town area pen ili tum ta lu non het si kachini dun lo so lam la salam kebu beni tum puyat lo po sila bangke non ke cheng sini tum karbelo tum mas council phanta isi appeal lo through press conference ke la su alang li tum a notification alang li tum a resolution bangke ke roll back ni la bangke alang li tum chi withdraw thuni pen ke jong sila so po chi withdraw ri plotang te ka pa chi withdraw ji phan la bangke ni tum asona sona kache song deng sami tum deng nang kok pola bangke je memorandum kipile punon dharna le punon bala pena kapre kang deng sita lage monu tum aporo teng pensi step wise ni tum deng pori bom pola bangke sita la so decision la tu withdraw ri tig bangke lage ni tum in ton no dak po kache song bangke la la bangke isi jong pono kasi karbelo to mas council phan sita me isi chuning rilo chala bangso lang ni tum ben kithik pon la bangso premium value bang alang itu rollback mate la bang alang itu chi withdraw thuni la pe sony bang ali tum da kadu ko bekar biar rad phan ka chuning riji ta la henlo je la so puta council ben ka kithik pon along le a premium ator la pena bangke annual
laso kiraji pata pen aku miadi pata periodical pata laso ka convert kulong ta aku ador ka pe so tu hoi gali tasila bang eli tumhan long le pata ka palong le phan taun long kar bitum han kapat duun e de ji phan si sa bidi lang no non ke do bong kar bi to mas council tum busli tum in pen ke jong poni tum long aposi la bangsa land jito lang itu new la bangsa land policy a revenue law la so premium put hak mai ka duka vera tunta kham khena i busi nili tuma hinten isi chuni ripon lo sinona details ka pathan ji pani tuma district committee in charge lo i ambare mke airam sing rong hang nili chuni ripon tu 1,80,000 la pena ko versi bange lage 1,60,000 pinang la pen residential area bange lage 10% darba ko pijum du chotlo la solo bange 8 lakh sadim bulote 80,000 pinang ko per bigha la pen adung su inda muchor bange 7 lakhs bulote 10% 70,000 pinang ko la pen 6 lakh 10% bulote 60,000 pinang ko la pen agriculture land bange lage 5% ya 10% daga bange 5% aposi lage 50,000 pinang ko la pen industrial land la bange 1,50,000 ke la so PC la bange konmasor mate meti long seda kachine alam ke lahelo lake miadi pota kelong ya hut bahala annual pota kelong hi order ke tok der pisi kelong ya hut ansi lage pinai seta non nangli longle pota kelong ya perman process dolang office process lang 1,000 suri ne ki gi lage tu ladu chini lo mondol office ladak pen chong det si aku council long damnang la council long ka lage cheklo jon anone wana tangane khosi lage khela Bisaralam nili methang amasin nili kudet po 2017 ningka land advisory board per inglong along le nili farman avan chiri cap avan capas tandu 2017 pen pinning 2023 anlo tangka prepare pen jo nili nonta la so order la longle pota ke long ye fan order musi long le ulutang te rong asar ko son po ampe Halloween ahoy ato kanu ke do ara tungge la bangge longle pota musi ani thang ke de long ye fan lasi lake urban area fanlo non bangke aku dutulang tahun ang kang de non ge tahun pen bajar tuhan atau kono to phanta council pen ki premium ki tini ki dulo lake annual pata fan bangke commercial land tu mangke iri sipen first grade tumke sul ko keplo pinako lake tahun kana bajar tum tahun perlu ponte din second grade tumke 45,000 pinangko third grade tumke 40,000 lapen biribi thunga farmana farmanke non kapi thik ko tenge 5% pini ulote first grade 3,50,000 adin ke 16,500 per biga premium pinangko lapen agriculture land along bangke lake 3% da bangke ulote 9,000 lo pinangko lapen ha inglong ari me lang tangte adin jumia la so adin bangke lake 6,000 lo lalu kulote annual pata ke long lapen annual pata der fisita hala so area fan aku periodic la so kase marje fan bangke la bangke sab pijum tu hoilo residential area bangke suri si pinangko lapen trade and commerce area abangke 15 pinangko suri sira paru polo lapen sai ke chuti adi ma pangke lasi iltum gadu re chini lo non tahun lega parlo sa non sika parlo lang itumi didu la kara se asuang si sagiti ke dim ta non ge itum heglong lo inglong rita chiri sipen sok mon potro kalong ling la mon potro ka sok pelong ye panta ko 1,000 ne itum tangka cross nei cross epen hisap ne kas kuri epen alege apa tang ta ya kile ulo tang te la tum la so me adi pota fan ge bitukok la annual pota kelong je panta aku long le chi or nan ko ulote alang le tumge la sonsi khajana ke tu long le chi or nan ko me adi kelo mana long annual pata vandar si son cherbom ulote akape ka bidi tuar ure sur sabli lasi nili puji Arvinglong autonomous council pen la so farman ke itu ke la karar pan sama thale ke pen kali detlo lasi mo pen te ingleng sama ta pulo lasi ka juk ke la karar pan mata pen thot la so order bangke review tisi akimi isi katu pe rap deng hur me itu ke la karar tum bana pisum se pinja farman pan isi putor kimi si order semar ponje pansi itu Arvinglong autonomous council authority banta ipu ye ni ha tapela sobutha ke thek kire la pen
ke ong dung ham phanga song tung tha la so puthak kamat hapen alang le tung tha la so puthak apote zi fansi ni tung ini la so press conference pen ta sar pan chung isil a difference neli po la so ka chepre milige dong kam town areas gitu lah ela periodical pata fan premium ki pinang chiri si 135 rupees 2008 non het lah non 2023 ningkan na ningkan potrokang bong non order ting pulate nilia ki jum naita la so farman pan aprang 135 toka din ke nong 60000 no nili pulote nili longle phelang si european pete nili ke la so periodical pata ke nili long unilo la son la pen haso hoda revenue ke town area bosi asap pe bad musodlo chiri si ador inkora pove la so chiri sing kora po din ke non ke 2023 pininga ningkan la so arona tenge ake pom lai ong ina sita paru hini lo la pen paru kiben paru grihni ang bong la son pulote town angkang edu tum koda pono revenue ke long poke la parata non da town lage council la longle farman chodala town committee pen no notice pier lo Assam government instruction teng pen non ke town committee tax ako impose lo kom kini pier lo la so bang ke nangli hem a permission hem kimu the permission ena po fees pinang po hem kim der fees la so hem a value teng pen si 1% ne town committee pan pinang po street light awi the street light pan pinang po non geology one mission puta non ge along town committee angkang lahai alang awi pusita lahai bang ge pipir lo apolo so tax ta pinang po pulote kunat pen si town angkang kitu kar bi atung kona basi kitu itu ultimately bang ge town arlo itung ge tun nang ni poson lo alam le ninge je pusa indirectly ke lahai gue akar bi tungai inglong sikat nang poson usi ini tung ge mat lahai